What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Sorry, if you want to eat any food, you have to come to Osenko Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Adriani Bia, Adriani Pabediti. Wow, Shanamna. Well, you're my dear BB and MBA. I had a 7 up here, BD, I call Viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see, Johnny pay fee. Namu Johnny Pa. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station. Yo, any day, ni ekoko pimo ewo eye adeso ewo Upper West Akem District ewo Eastern Regional ye ma me bi de nsema babetu eye edwa wochemu efa ekwanya police ni bi ede na faso nam so amachese sutro ene eye ebro nyina akoso ewo eye na brabo emu na ye ma me aye ka ne ho asemini dia ebebetu eye edwa eye Jennifer ma abna eye Fatayoko ai chese wo ye eye hairdresser ai etiyo adwuma ena chese wodi edi eye nudwuma na ye ma me de nsem no atu dwa no chema na chese wode kwadu ebo eye police ni a wo eye adeso wo no mu chemu se eye police ni no abobo na sum ama nye eno nso enkwa wodufu no nso so ede aka ho ne blows de wode bi ama no ene kwadu anase allegations a wode ebo eye police ni no na ye ma me enarity eye nsem no ena wo chemu esem wo ye obi a chese wo ye hairdresser na nanda no wopon eye anadwum na anadwunu mu na chese wo order eye okada ana chese wo ne eye okada ma no eye den eko eye efie enti wo mo enam wo mo ekwan so a wo mo eko no ebra wo ko fi na chese mirror ana ahwehwe eka no ho ana chese wo de eko ahwehwe kese eka no ho ana chese wo de eko na enti do hu ya ne se police ni so eti no moto so na wo sa wo mo yirede ye hu ya ne so police ni aba be sum eye wo mo apromuti motorbike ni so wo aba be sum wo mo wo sum wo mo no ewie ye no enam se mirror na ahwehwe na ekura ne no papa ye ni ti no enam so krampo ma ni nan kokromoti krampo no etu edi efi wo no ma wo prepare ye ma chese wo de ne n'anim mfonyi nyina aba beto eye abonte efa ekwan ya chese waye de we prepare no ede afa eno na nam so ema chese wo de nsem ekokoda eye aposifo wo mo ema no eye medical forms ema no efele ye na ensem no beto abonte no ena wo mo etwi ben eye ASP bafo ewua awoye eye the commander na wono so ede enchiremu eba batudwa no so chiremu ebra abaya no bebe kan nense na jese wo mo etwen eben ye police ni no ebusa na se se ena abaya jese ni din ababeto edwase Jennifer ede ababeto eye abonte won so was side of the story no anything na nam so ema jese eye police ni no echiremu na wono ne dem wohu eye motorbike ana jese nipa mienu ena eye de etiso wuyi driver no anaze motor driver no efru wono ma nipa mienu na etiso chese enye eye emra kwan eso at least drive motor driver no na wo nipa baako o ka ho na wo ma YouTuber this time around eye nipa 3 ena na ewo eye motorbike no eso into wo ye na dwen wo gina eye wo mo na wo gina wo mo no wo mo refuse ye wo ma ye de enchira enti no na nam so ema wo no so attempt ye se obetu edi eye wo mechi enti wo cross wo mo ena je se eye motor rider na eye na je se wo dodge anaze wo ye de wo fa eye enchenya de se still obema wo mo eye de agina anaze obema no etimi atoto eye na no nti ebra wo dodge no ena nam so ma je se ni motor no eye de ehuni ya abaya no na hwehwe anaze wo mo muni hwe wo no nam so ma na hwehwe no epapa ye enu nti otimi eprepaye na ebra se no kwampo esi ewie ye no motor rider no efa ni motor etu ye peshi ekoye nti wo no eye police officer no onumpo ena just wo fa abaya Jennifer yi ene no kokopie mu ewo eye ayaresabia wo mo eye de ehwe no ene biom so wa assist no ede no eko eye police station enti won tiase de enti abaya na babonte anase wo kansa ensewe ede egu eye no so enti no na so ema eye papa eye ASP bafo ewa ede nsem no etu edwa ese se no eye police investigate ewo ensem no ewo etimi ahwe se eye ampa se eye police officer no
assaulting maame na pam na say sa na tie dia ene na say emra no ene no ebede say no one is above the law. Na say dia papa ASP before warding nsem no etu dwa no eni o say the police are currently investigating the matter, and if we discover that the officer assaulted the woman, he would be punished because no one is above the law. And no any ayen so much as what them ebebeto abonten e de fire mame eye Jennifer na allegations are they Emma police ni awo adeso Upper West Akim district no mo na ense we bi to dwa na dodo na e ka say there bi na say we dey asa akoye na bi because say who police ni say what me di nipa no akọ police station and I say wumpo na wuso nipa ne mu na ye de no egoko pie mu e ma no kokko reporting statement wo police station e ba ne say na wo tro statement we unu say na wo tro e dey against you and I say na wo tro dey akwa na at least wo tro ye ne ti ama wa ankan ya na say omo mo ho no ntu no wo mo so no wo mo ankan eye emu ana say then because I idea wo na wo bua nipa na be de wo tro bibi e de etia wo emu and the fact is say wagia to mu say ampa wutu motorbike edi wo machi a wo cross wo mo enam so a wo chirem say no na nam so ma je say we police motor rider na na just still na wo doje and enam so ma wo mo edan na ye no crampo no wan kasa no biom susu no wan na mo nto wutu ye no anye de entwe ye because wo chi obi na say still nipa ne nya na adwisi wo gina crampo na wo de an sen ka de ye chiro ni number plate no chiro ni number no de eto no ye de motor dane da wo mu dia kwani aba won sa betimi aso mu mu na betimi aba amane so o say ni kronfo dia na so obi aje so odi bone de ye den a wo be chi no ye dako by say nipa miensa na ti so na still wo cross wo mu no say ye wo ma ne mpo na wo dane ye krampo na ye wunti e na wo ma wo mo edane di sa ba ya ne ka se we prepra ana say ye ne na more de atu na ebi wo abo no krampo na wo di se wo ka because enya wo na cross wo man ka moto no enda ne emutu e masa prepra no enye de enkoso e wo na ka chinti wo hu ne say sense wo timi hwe from krampo a no dwudwi ye no krampo you are the cause of it enuntim e na e ma ne e kasa ne so ye nhwa dem adenti na be ma wo bi etwa eye entro de ato eye wo so abra nukure bia enye den enimu because obey say wan bo na okokasa wa bo ne sa no wanya den enedi afrim na nunu ntino na wo ye tua ne car na say the medical bills ni ayama na say den ankasa na say police ni wo ka say o cross wo mo no ene ma san kwenhye no esiye e ba ne say na wentimi anwo de motor rider no responsible no timi nya akwanya esa peja ne motor esi wo no na wo san so etuye ekoye a wentimi an stop ono enso tama wo fa was like ni nyina nti we hu enti den nti na ma wo so ye wa say wo bua abaya na no ne chese ensem a dodo na ebusa edefa wo mu ne se mdabi ASP bua for wa we dey one start investigation intem na no kure bi e won se mu wontimi efa memetu je because abaya na nsem a wo ka no ka me akwa ye say ensusu ye ne de yanko na police ni no so de yanko ti say ye hu de wo ka no kure na ye hu de wo twanto na so ye hwe ekwanya na nsen police form de timamufo binum fa so ne nyoma bi a wo mo ne binum ne say komani bre pan ntino unya di nchimo ken ne no ye di dufu na ye bro say de ye so am incident yi esi ye ne na chese ye dufu bi fa ne wa po ba bia fa say wo musu atai kando nyina ye wo mu training abusu ya ha na di ensem no esi what did you fan say wo betimi e de aba to your comment section na like videos no wa share on all the social media platforms as media any equia sikapa. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, aduane bia, aduane pa bedidi. Wa wo hwe nam na wele ye made bibia na bia di wo aha na Stephen Apia bedidi a ekọ viral no I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. Enti ye Johnny pe fie. Mo nyina mo be Johnny pa. Na ha na Johnny papa wo. Ye wo East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station.